zavere koje lede krv u žilama. U današnje vrijeme postoji nebroj mnogo teorija zavere vezanih za misteriozne padove aviona, ubistva ličnosti iz javnog života ili pak za svemir i planete koje se nalaze oko Zemlje. Naravno, veliki broj ljudi smatra da one nisu istinite, ali svakako izazivaju veliku pometnju među ljudima i javnosti. Titanik je namjerno potopljen. Najpoznatiji putnički brod svih vremena potonuo je 12. aprila 1912. godine i od tada kruže priče da je ova nesreća bila namještena. Naime, veliki broj ljudi je verovao da je katastrofa vezana za osnivanje federalnih rezervi američkih centralnih banke. Hitler se nije ubio 1945. godine. Ne postoji nijedna fizička dokaz da su Adolfa Hitlera i Eva Braun skončali 30. aprila 1945. godine u bunkeru u Berlinu. U trenutku njihove smrti nije bilo svedoka, a čuveni deo Hitlerove lobanje, koji je godinama bio čuvan u Moskvi, konačno je 2009. podvrgnut DNK analizi. Analiza je pokazala da je lobanja pripadala nepoznatoj ženi staroj između 20 i 40 godina, a koja nije Eva Braun. Sletanje na mesec je lažirano. Sletanje na mesec, sudeći po onima koji tvrde da je sve lažirano, jedna od najsnažnijih teorija zavere, koja stoji tik uz ubistvo američkog predsjednika Johna Kennedya. Postoji više teorija zavere vezanih uz sletanje na mesec, ali nekako je najpopularnija ona Stanley Kubrick teorija. Američka vlada angažovala je poznatog reditelja da im pomogne da lažiraju prva 3 sletanja. Ova teorija ima 2 verzije. Po jednoj su Kubricku pristupili 1968. godine, dok je film 2001. Odiseja u svemiru bio u postprodukciji, pa je NASA bila zapanjena efektima u filmu, dok je po drugoj priči Kubrick angažovan prije toga, te da je slavni film bio probni prikaz sa sama sletanja, dok kao dokaz tome navodi scene iz isiljavanja. Tito je bio ruski špijun. Da li je Josip Broz Tito bio ruski špijun? Jedna od teorija kaže da je Tito bio vanbračni sin polskog Židova Samuela Mera, kod kojeg je njegova majka radila kao služavka. Odrastao je u carskom Beču i školovao se u najboljim školama na njemačkom jeziku. Blizanginje su namjerno srušene. Verovatno najviše teorija zavere rodilo se nakon terorističkog napada na SAD 11. septembra 2001. godine. Skeptici ne vjeruju u način organizatora, sudije ni motive napada. Al-Qaida je preuzela odgovornost za napad, ali se Osama Bin Laden nije našao na službenoj stranici FBI kao osumnjičeni za taj napad 11. septembra, već samo za onaj iz 1998. godine. FBI nije imao dokaza. Samo 6 sati nakon što su se srušili Brizanci, rodila se prva teorija zavere. Tornjevi su srušili kontroliranom eksplozijom. Teoretičari zavere tvrde da ni u Pentagonu nije udario avion već raketa. U ruševinama Brizanaca nestali su brojni dokumenti tajnih državnih službi, ali banke JP Morgan. Od 950 miliona u zlatnim polugama pronađeno je samo 230 milijuna. To je bilo to za epizodu. Ako vam se svidjela, ostavite like, share, subscribe, a mi se vidimo ponovo u sljedećoj. Ćao!